Hello guys, good morning! And yes, welcome to the Positive Drive episode 26. Mahimo na lang kong episode ron. Kaya nag-drive ko ron. Right now we're here. Channel? Sa Basak. Basak Lapu-Lapu no? Dini po so. Ay, Umot usok na ba? nga di ko sure. Sa namin sa Lapu-Lapu City, kaya hato na ko si Margaret. So by the way, natin guest ka ron si Margaret. Si Margaret! YouTube, Margaret na sinahon. Dili siya suyaon. Sinahon siya. Hi suyaon. Hi suyaon na vlogger. Kinay sinahon na vlogger. Oh, si apelyido na naman, di na ka sinahon. Oh, sinahon sa una, Chavez na karon. Yes. Oh, so I think dira ka mulet. oh, mana. So ngayon, Margaret, kumusta man ang pandemic ni mo, Margaret? Kumusta man? How are you surviving the pandemic? Kumusta tabay kung So okay ra kayo no kay maskin pandemic naagay po yung mga kliyente. so daghan kag racket gyapon. Naay racket, naagay po yung trabaho. So salamat sa Ginoo. So daghan day kag kwarta. So nidako ang imong kita kay nag-pandemic o ni gamay? Ni rangon siya actually. Charot. Nawara na yung mga tao lagi na kuan basig mo ni nag-hoard sa mga mask sa unag mga hubugas. Oh, So tanaw na ni arang-arang gyud imong kita na noon sa pandemic ha. Adi man arang pero slight. Oh, may noon Kontra na. atong pandemic na kanang stricto gani akong schedule. So katong pandemic yun naapektuhan yun katong pandemic yun pagsugod yun pag lockdown naapektuhan yun ka or mas ni maayo lagi ron na nay pandemic. Kaya work from home naman ko. So Flexible na ko. daghan na kag oras ron sa Yes. sa imong mga racket. Yesterday. But kana ra mga dugol kay wala man ko ride. So manay unang change sa imong pandemic din no nawadan sa kag mobility di ba kay Ride kay akong bana lahi na assignment to sa Argao. so muwala ko dire. Yes. So by the way manay taga Lapu-Lapu City ka no? Bago lang po naglapu-lapu. Alright. So mana guys, so mana how are you surviving ba? Unsa may mga racket sa mga tao na pwede nilang mabuhat to, augment income during the pandemic? Well, most of my clients are food sellers. So sa kuan sa vlogging niya, by the way, vlogging. Okay. So they send me products to taste, o mga reviews. Knowing na pandemic man, I don't really charge them cash or kanang monetary lang sa kay I understand businesses are nabusog, nabuhong ka sa pagkaon. nambok gani. So mao na guys, one way pero mao na sa pandemic guys for people, money it's a good time sa mamaligya mo online. Yes, because people are bored and hungry. Di man pagkaon daghan sa pwede mabaligya rong panahon na. Yes. Daghan sa oras ang mga tao para mag social media by the way. Amazing. By the way, sis ko one of the founders of the Bisaya YouTubers Club. Yes. So mong encourage mo na not only support mga online seller, while na mo'y oras ron, support mga Filipino na creators. Local creators. So why not i-subscribe na tanang mga Bisaya, tanang mga Filipino actually kay makakita magkwartang mga Filipino na why mawa sa inyo na subscribe nga lang na mo i-subscribe na 5,000 ba? Ano ba kasakit na mag-subscribe? Di ba? Subscribe mo sa mga Pilipino, tanaw pa nagsa. Sa kinsang Pilipino kay manay pangwarta sa mga Pilipino. Yes, Sir Jay. Di ba? Extra income. Kung sa muling nga paghimo sa inyong channel mo, subscribe sa inyong channel by the way. Di ba? Okay, malay mo, di ba? So manay one way sa day to make money right now. Yes. And then daga nag-YouTubers bago actually. So ay mawa sa inyo na mo subscribe ba? Mura support na naman ba? Pilar may like ganag sa kuan subscribe unsa man na tanaw kag 5 seconds usa ra man nakapindot ba di ba na suportahan gini yung mga Pilipino, not only the sellers but also the creators kay mo man nagpalingaw ninyo ron every year by the way na we call the BCBA Awards, the Best Cebu Vlogs Awards. So mga vloggers, best vloggers now including yun ang vloggers because daghan naman sa karon na video adi na pero nas nanay mga TikTok ron actually it's my first time to be nominated to this kind of awarding body. So diretso ra ko no? Yes, straight lang. So mao na atong ikuana nominated ay si Margaret. So i-check out lang BCBA na page na dito asam niyo kakita na yung palike diha So I have a Facebook page as well, Margaret, or if you search it Margaret Vlogs, whichever makita ra ninyo. So na dito ako link. I was actually gi-share po ni Mayor Ahongcha ng akong link. Na dito link sa iyang follow din sa iyang page.
Margaret Ay ito mga Vlogs. updates sad sa iyang vlogs. O Yes. subscribe iyang channel. Yes, Yeah, Margaret. yeah, kung namoy oras, pwede mo kuan mo Please check out. vote. I-check out nimo mo tanang nominee sa BCBA including Oh. Margaret. So botar mo dito, comment mo. Really such an honor no kaya ako mga kauban si CJ Estrada o Melgin Solon. Oh, Sus, okay. Ginoo, So mauna mga- bitaw. So Mga ludi ko na sa una, wa pa ko nagsubo. so kaning BCBA dugay-dugay na sa ni, sobra na ni sobras na po katuig na ni. I think 12-13 na ni. Amazing. So mauna support the Cebu vloggers, the best vloggers, Cebu best vloggers. Yes. Yes. Yeah, naana diha tanan, check out the BCBA page as well and cast your vote And for makahappy kayo no kaya mga nominees gani mga kailan nimo sa scene. So really happy mana. jud. So it's really an award na gihatag sa mga vloggers and also organized by fellow vloggers as well. Nice. So mana daghan ng categories by the way, mga photo, TikTok bago TikTok, quarantine. quarantine article, mauna. So gusto ni Margaret. So karon sad mauna kung namoy time, support local creators. Mana kung maghimo din mong creator ay mong kuan, pwede mo join sa Bisaya YouTubers Club. Yes. So unsa pag-join Margaret? Asa na? So we have a Facebook page or a Facebook group named BYC Bisaya YouTubers Club. So it's a lot easier to search BYC ra yung i-search. Then just simply request to join because we also May filter. mga question diha. So Yeah, answer lang. Answer lang. Di man lisod. Dili man na math. Sige. Yes. So just join us. We also have a group chat but it's only for selected few kay 250 packs ra. Ko tong labi na katong ganahan wa pa na monetize, ganahan mo monetize na sa mga Yes. programs. Usahay ni na kuan, nanay schedule, nanay program for that si Margaret. Actually, she's one really organizers gid anak. Tinabangay ta cause I really felt no when I was starting my YouTube channel wala ko jud ko'y support ato but I was able to make it. I was able to monetize my channel but now that we have a support group it's a lot easier. Mauna guys. So kung ganahan mo, interesado mo, yes, why not, 'di ba? Labi na rong panahon na if you have daghan kay kag oras. Way bayad, libre na jud mo You apil. can start vlogging with your cell phones actually. So ay mo kabalaka ana pagkuan na mo. Dali ra na magsugod. Yes, just have a Google account and then upload videos. Mo na na siya. Bisag kay kuan. Yeah. You can start as young. As young as Bitono kids also have YouTube channels nowadays. So diretso ra ko, di ba? So Yes. nanamidre sa kuan. Narito sa Birhen sa Popon Regla. Mercado and we're approaching the Birhen sa Regla na church. This church is known for mga miracles ganit no. So sa una pagkabata taga Jones pa ko pero pagkadungog Mari ko ka? No, I just heard about the church. Last Last turn ta. So I really did not expect na makaminyo ko gupungano no. So naata diri sa isla. I grew up in the city sa Jones Avenue but now I'm living in an island. Surrounded by padong water. actually manguli sa ila pero yes, mao na. Yes. So mao na guys, so keep positive lang and one way really to kuan man to spend your time. You could create your content. And that's I did not know you have this one. pilingaw ra na. Is this a podcast? Content pero na vlog na vlog Is pero this going to podcast be na siya. oh, This is the Positive Drive episode 25. wow. So mao na ay 25 na 26 na dahil. Sorry, No, nag-shoot na ko ganun So 25. they start ka ana this pandemic rapod. Okay, para release mental health, just to talk while nag-drive ko. Kaya permi ko mag-drive. The Alone. past couple, this couple of months, mag ako trabaho mag-drive. So, mana, therapeutic mo na mag-storya sad ka. And you also interview people who you ride with. Panagsa. Karon, nabi na ron. Especially karon, is ikaw ang guest. So, sa positive drive. Surprise guest. So, ang positive drive is all about saan pag mahimo ka more positive, mas productive in this tough times. So what do I need to search man? Is it at a website? Narunas ko akong kalami isibo actually. It's a daily, daily actually It's like an episode. every 6 na noon. 6 a.m. in the morning 6 na. a.m. in the Kalami Cebu channel? Naana diha. Oh, okay. Puro Straight na up. drive ato. So mana pero guys, so we heard Margaret na to and how na siya positive siya ron. Mas dagan siya racket pero nagpadayon ra gyapon siya, wa gyud siya Yeah, I nihunong. also experienced panic attacks and anxieties but I try to control it because of course I have kids to look after too. Mao na, labi na So- ron na yung bana
biyahe-biyahe. Mo Oh. left ta sa unahan gamay. Kasi inala ko. Oh. Kanina poste. Dagan Kanina? poste. Kanina babae mo left ta diha. Oh, yeah, okay. So mao na. Here. Ha? Here. Oh, kani. Ah. So money guys, so mano na padayon lang gyapon ta and you know you put things imong situation to your advantage. Sa iya ang work from home iyang gihimong more Yes, productive na make it more noon, mas productive. morakit siya and Para she's di helping boring. she's helping online sellers then tinabangay lang and also you know, bawas-bawas raman na. Oh, ya dayon. Mana na tungod ana somehow nawa yung anxiety kay na busy siya. so Pwede ka mo oh, you turn do backing. diha. Oh, diha. Oh. Okay. Guys, thank you so much for Oh, having me here. Oh, mao Thank na you so idayon. much for the ride. Unsa ang pag-follow nimo sa imo? Please do subscribe to Margaret. That's in YouTube. Like and follow Margaret Vlogs in Facebook and also IG Margaret Vlogs gyapon siya. Thank you so much, Kalo. Oh, thank you so much for listening ha and yeah, mao na subscribe niya and thank you so much. Continue So, supporting waling Kaloy, aling, guys. So bye guys. Leave comments. Bye bye.